kak da počnemo? Što mislite, kako treba? Ne znam. Možda bi bilo A ko dobro... sam ja? Možda bi bilo u kameru dobro da oni kažu ja sam taj i taj, da mu to razredi, mi zajedno treniramo taekwondo. I onda da mi ovak kao to u kameru i onda kao tu kak smo mi razgovarali o njima. Da? A da li trebamo to odmah sad ili to možemo i kasnije? Možemo kasnije. Jela? Da. Jela? Čudno, zanimljivo. I koju školu idete? Pa idemo u 4. osnovnu školu u Bjelovar, to je tamo od naselja kraj Zvonimira. Da. Poljana Franje Tuđman, mislim. Ja isto idem u 4. osnovnu školu u Bjelovar. I ja idem 7. razred, 7. Ja isto, 7D. Vi ste prosječan učenik ili ste genij? A, gema, to su oni. Srednje negdje. Srednje, da. Četvorke? 4,5. 4,5, da. Prosječno. Točan prosjek. 4,62 sam prošao 6. Najteži predmet. 62. Šta? Najteži predmet. Matematika. Taekwondo i matematika ništa ne slažu, onako. Pa, možda ima neka sitnica, Koje ali pitanje, ne vjerujem. Dobro, zbarajanje bodova to sada. Da. Evo, to je ona I sitnica. jačina udarca. Meni je to fora zašto nije timski rad. Upoznaš nove prijatelje. Da, upoznaš na Kad se neki boriš način. s nekim, pa onda već ga znaš dugo. Da, pa stalno idete u drugu kategoriju zajedno i tako. Da ste išli na natjecanje kakva iz Taekwondoa? Pa idemo Stalno, svoje mislim. 6. Svaki vikend. Pa ima jedno 60, 70 medalja. A od kad ste počeli trenirati? 4. godine. Da, 4. godine. Zajedno smo. On je sam Najsti minutu dan. prije Da, upišan. Upišeno. Ste državama bili izvan Hrvatske, mislim? Slovenija, ali sad pošto ćemo sljedeće godine biti juniori, onda idemo u Njemačku, Austriju, Belgiju. Tako. A možda i na svjetsko prvenstvo u Meksiku. Tako. Meksiko. Stvarno. Mogu ja s vama? A sada bi krenuli naglo trenirat, možda za Rio, za sljedeće olimpijske igre. Rio. Olimpijske igre. Da. Stvarno. Ja bi. Moramo biti u reprezentaciji. Moramo imati puno turnira. I trebamo pobjednika. minimalno 2 godine biti hrvatski prvaci I moraš držati u kilažu. jednakoj kilaži. Na prvu desnu stranu nacrtat ponovo isti crtež, ali bez sastavnice. Dobro? Znači prva desna strana, sve 3 pozicije nacrtati. Kako, ako je ovo 10, onda i ovo mora biti 10. Ne može biti 1. Tako ćeš dobiti nastavku. Koliko smo rekli da kota mora biti ovoliko? Roger that, USS Lexington. And the relocation effort? Negative. We haven't found any eggs. The bite with his miniaturized flying machines and metal snare drums. Fucking break. Let's get back to
imate Brian sees, što je Brian vidio, Brian hears. Ajmo dalje, Laura. Kamenčići su posvuda. Nisu. Tiči. Dobro, recimo. Vrijeme je za još jedno plivanje. Hodam. Ulazim. Ulazim u čistu. Hladno. Hladnu i zelenu plavu vodu. Ja za večer volim pojest kuhanu piletinu s sinačom. Joj. To mi je najbolje. Jedva čekam večer. Da. Dođem s treninga i izborem, odmah zove. Sandvič meni bolje. Piće koje je najdraže. Pa to ti je sandvič u biti. Piće. Coca-Cola. Ništa, Red Bull. Ne. Pa ima to kad se nađe u prilika, da. To je isto dobro. Biće na maturalca. Biće i nečeg druga. Da. Slušajte cajke. Ne, tako. Seljače. Ajde. Ne, nema šanse. Čuli smo da imaš puno obaveza kad stigneš slobodno vrijeme. A pored nam še raspored. Organiziram. A jel imaš slobodno vremena? Pa koliko imaš? Koliko? Šta radiš? Minut spavanje samo. Pa Domu imam slobodno. 2 sata. Ko ti je razred? Darija Vuglovečki. Ivana smo. Koje Ma ona isto kad se počne beća tamo na Sorovu, kad mi pričamo stalno. Ona je bila nama. Dobra iz povijesti, ja kažem. Dobra. Ali probajte izbaciti te gluposti. Bespotrebne kalorije i bespotrebne šećere koje si unosite u organizam i koje vam nisu zdravi. A da ne kažem alkohol, kad smo kod toga. Dakle, je li to stvarno istina? Reći, jeste vi stvarno jučer u pauzi pili Radler? Kad sam vam čitala kućni red na onom satu prije nego što smo krenuli s tim, rekla sam da je zabranjeno u školu ući pod utjecajem bilo kakvih, jel tako, opojnih sredstava. Slušajmo, vokalizu, slušamo. To treba izvježbati. Ovaj prvi dio je bolji. Još sad brži tempo. Tija, pa, 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 pam, pa, 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 pam. To treba izvježbati.
Bačeković, aj ti malo. Tebe i televizije snimane. Ako se jedna veličina povećava, šta biva kod obrnute proporcionalnosti? Šta biva s drugom veličinom? Smanjuje se. Jesmo svi razumjeli? Imali da treba još malo objašnjenja dati za nešto? Nema. Eto, fraj. Ja treba otvoriti kod Bačekovića da se vidi kakve su govorili. Da Bog sačuva. Nemojte. Bolje da ne snimate, vidjet ćemo roditelji ovo. Ja ne vidim. Ubit će ga odmah, otac će ga odmah ubiti za ulicu iz matematike. To je sigurno. Pa puta 7, Mateo. Pa vrag mali. Podvuci. Aj pomnoži. Možete se spremiti. Fate